Mu mujyi wa Goma kimwe mu bice byujuje umwaka bigenzurwa n'umutwe wa 23 hakomeje kugaragara ubwicanyi bukomeye cyane nyuma y'uko hakomeje kuvuga ko haba hari abicanyi cyangwa se abagizi ba nabi cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo bahanganye n'uyu mutwe bakomeje kwinjira mu buryo bw'ibanga muri uyu mujyi wa Goma bikaba bikomeje guteza imfu zigiye zitandukanye. Mu minsi ishize muzi inkuru y'umunyamakuru wakoraga ku ruhande rwa M23 waje kwicirwa mu mujyi wa Goma ariko bikaza kurangira nta umenye impamvu ndetse n'imva n'imvano y'urupfu rw'uyu munyamakuru wari usanzwe ari ku ruhande rwa leta ya Kongo ariko akaza kwiyunga n'umutwe wa 23 nk'uko bisanzwe bigaragara aho bamwe mu bategetsi ndetse n'abasirikari bamwe bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakunze kwiyunga ku mutwe wa 23. Bivugwa yuko rero umwe mu bari bashinzwe iperereza muri 23 ndetse n'undi bari basanzwe bakorana witwa Mundeke yaba by'umwariko yaba yarishwe kwa mbere aho yaje kwicirwa muri uyu mujyi wa Goma. Ibi birerekana uburyo rero muri uyu mujyi nubwo hakomeje kugaragara umutekano ku rwego rwo hejuru ariko kandi haba hakiri bamwe mu bagizi ba nabi cyangwa se bamwe mu bakomeje kurwanya umutwe wa 23 nyuma y'iko leta ya Kongo ikomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko yiteguye gukoresha ibishoboka byose kugira ngo yirukane uyu mutwe wa 23 mu bice bigiye bitandukanye birimo Goma, birimo Bukavu, birimo za Kamanyora ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndagaruka kandi ku makuru yamaze gushyirwa ahagaragara aho mu ruhande rwa 23 rwaje guhishura ibyo rwaganiye na Perezida Tshisekedi nyuma yo gufata umujyi wa Bunagana nk'uko bigaragara. Ndanagaruka kandi ku mashusho ateye ubwoba bakomeje kugaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu nkuru igaragaza uburyo abasirikare bo ku ruhande rw'Uburusiya bamaze guhabwa ibihano bikomeye cyane mu bwo bagaragaraga baziritswe ku biti, imitwe yabo icuritse baboshywe mu buryo budasanzwe aho bashinzwa guta urugamba ndetse no kugerageza kutubahiriza bimwe mu bikubiye mu mategeko yabo nk'uko bigaragara nyuma y'urugamba rukomeje kubahuza n'igihugu cya Ukraine. Ni ibingibi kandi bikomeje kuba mu gihe impande zombi zikomeje n'ubundi kugaragara mu biganiro nk'uko bikomeje kugaragara bikomeje kubera muri leta zunze ubumwe za Abarabu biyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara bigamije n'ubundi kuba byashyira umusozo kuri iyi ntambara ikomeje kubica bigacika. Ndabashuje mwese kandi nongeye kwifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kwifuriza kugira impagarike n'ubugingo abakomeje kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkwifurize kugubwa neza ndetse no kugira impagarike n'ubugingo. Abadukurikiye bari ngaha mu Burundi reka nabifurize kugira ibihe byiza, abari ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi, abari Igitega mu murwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu Kirundo, abari mu Cibitoke ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bitandukanye. Mwese bifurije kugira ibihe byiza, bifurije no kugira impagarike n'ubugingo. Nyamureka nimba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkwibutse gukanda subscribe butanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka nkubwire ngo kandi niba utameze neza komera kandi bihangane, uyu mwanya nawe utameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibarya umunwa cyangwa se by'umwihariko ngo bananigwe kudoma urutoki ku bikomeje kubera mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma birasa naho wujuje umwaka ugenzurwa n'umutwe wa 23 kuko M23 yawufashe mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amakuru y'ubutatu tugera avuga yuko rero muri uyu mujyi haba harinjiye bamwe mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se intasi zabo, dore ko bakomeje kugenda bahitana bamwe mu bayobozi cyangwa se mu begereye aba bategetsi ba M23. Umwe mu bategetsi ba M23 bwana Colonel Nanga mu kiganiro yerutse kugirana n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda yabajijwe uko basanze uyu mujyi wa Goma wari umeze, maze avuga yuko byari ibintu bitoroshye ndetse n'ubu hakiri ibyo bakiri kurwana nabyo ariko akishimangira ko bimaze kugera ku rwego rwiza. Amakuru y'ubuta akomeje kugenda tugera rero muri kano kanya akomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byerekana neza ko hari ibintu bidasanzwe byaba bibarizwa muri uyu mujyi wa Goma. Mu minsi yashize nibwo twagarutse ku nkuru z'umunyamakuru waba yariciwe muri uyu mujyi wa Goma akicwa arashwe nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana biravugwa yuko hari umwe rero mu bajejwe iby'amatohoza cyangwa se igendereza mu mahari M23 wamaze kwicwa hano mu mujyi wa Goma ariko anarashwe nk'uko bigaragara aho byo byarabaye kwa mbere w'indwi twotanguye.
Ibi biboneka ko kandi amazi atakiri yayandi muri M23 aho kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda hagaragaramo icyuho nk'uko byoma bigaragara cyane mu bategetsi babo, nk'uko byoma bigaragara mu nzego z'aba abategetsi. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, biraboneka yuko kandi abategetsi cyane muri izi nzego aribo bakomeje kugenda by'umwihariko batumberejwe cyane. Hari amakuru yigeze kuvuga yuko Colonel Nanga ari umwe mu bantu bakomeje gushakishwa n'ubutegetsi ndetse n'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo kugeza ubu ngubu bigoye kuba wamubona, ariko kandi benshi bemeza neza yuko uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'inzego z'ubutasi n'inzego za gisirikare bakomeje gusabwa kureba uburyo rero bafata aba bategetsi bo muri M23 cyangwa se kureba uburyo rero babahitana. Gusa uyu mutwe nawo ukomeje kugaragaza neza yuko witeguye ndetse uzakomeza guharanira uburenganzira bw'abaturage ku butaka bwa Kongo nk'uko bigaragara. Bivuga yuko kandi uyu nguyu yatwaraga iperereza witwa Mundeke aje anakurikira uwari umumenyesha makuru yitwa Paluku. Icyo gihe nawe yarasiwe imbere y'umuryango atashye muhira iwe Igoma, akaba kandi byemezwa ko yari n'umugenzi yegereye cyane Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa M23 nk'uko bigaragara. Uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza ku bigendanye n'aya makuru nk'uko bikomeje kugaragara, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje gutangaza byerekana uburyo rero umutekano ushobora gukomeza kuzamba nubwo M23 yashyizeho inzego zidasanzwe ndetse n'igipolisi bijejwe umutekano nk'uko bigaragara. Komereze kuri aya makuru avuga yuko umutwe wa M23 wahishuye kubwo wafataga umujyi wa Bunagana ibirukanyemo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wahamagaye kuri telefone Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo umusaba ko bajya mu biganiro mu rwego rwo kwirinda imeneka ry'amaraso, by'umwihariko undi akabatera utwatsi cyane. Murabizi ko rero ifatwa rya Bunagana ari ryo ryabaye nimero ya mbere mu bice byafashwe, kuko rero ari n'igice gihuza ariko iri ku mupaka uhuza RDC n'igihugu cya Uganda. Hari muri Kamena 2022 nibwo M23 yafashe uriya mujyi uherereye ku mupaka wa RDC ndetse na Uganda, nyuma y'amezi agera kuri 7 yari imaze iri mu mirwano n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi kandi zagiye mu ntambara mu gihe hari hashize igihe gito cyane zigiranye ibiganiro byari bigamije gushakira umuti w'ibibazo birimo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari bamaze imyaka myinshi barahunze. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igitangazamakuru cyane mu Rwanda yavuze ko intumwa zuriye mutwe zamaze amezi agera muri 18 ziganira na leta ya Kinshasa ndetse ko ibiganiro byagendaga neza, dore ko impande zombi zari zemeranyije kuvanga ingabo. Gusa kuri ubu nubwo hari abadepite bagiye batandukanye ndetse n'intumwa na zimwe zo ku ruhande rwa leta ya Amerika zashimangiye ko igisubizo gishobora kuzagaragara kikaba kiza kuri intambara ari uko umutwe wa M23 washyirwa mu nzego z'umutekano n'iza gisirikare n'iza politike muri Kongo. Ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo ibi ni ibintu rwakomeje kugenda dutera utwatsi. Yagize ati twohereje Kinshasa intumwa uyu Lawrence Kanyuka kandi dukorana yari mu bagiyeyo bamara y'amezi agera muri 18. Hari ibyo rero baganiriye byari na byiza pe. Baravuze bati tuvange ingabo twubake diviziyo ebyiri, buri imwe ifite brigade 3, diviziyo imwe ijye mu burasirazuba mu burengerazuba bw'igihugu irinde umutekano w'inzego nshyashya zigiye. Nk'uko rero icyo gihe ntibari bizeye inzego Kabila asizeho, bati noneho rero indi diviziyo igende iwanyu burasirazuba ijye gukemura ibya bibazo muhorare muvuga by'umutekano muke bya FDL ndetse na IDF na ya miryango yanyu muvuga ko yaheze hanze itahe. Dr Oscar Barinda kandi avuga ko icyo gihe M23 yanasiye ikigo cyitwa Mbanza Ngungu gerereye mu birometero 150 mu burasirazuba bwa Kinshasa. Ingabo zayo zagombaga kwakirirwamo ndetse abarwanyi bari mu buhungiro muri Uganda batangira gucyurwa berekezwa mu kirunga cya Sabyinyo. Yavuze ko kandi mu gihe M23 yari gitegereje ko rero ingengo y'imari yagombaga gukora ibyo yari yarumvikanye na leta ya Tshisekedi iboneka, yatunguwe no kubona ingabo za Kongo Kinshasa zigabye ibitero, ari nabwo rero intambara imaze imyaka 4 yongeye gutangira ndetse yongera no guhindura isura ifata n'indi ntera.
Dr Oscar Barinda uvugira M23 yavuze ko umunsi wa mbere bagabwaho ibitero byabaye ngombwa ko birwanaho bakoresheje amabuye, hanyuma rero intwaro ingabo za leta azataye zihunga rero abarizo M23 itangira gukoresha irwana kugeza itangiye kwigarira uduce turimwo n'uyu mujyi wa Bunagana. Yavuze kuri ya mujyi kandi bakiwufata bahamagaye kuri telefone bwana Etienne Tshisekedi Chilombo. Ati buriya niba hari ahantu rero hambere habariye cyane nuriya mujyi wa Bunagana. Umuyobozi w'ingabo za Kongo kandi by'umwihariko yari General Chirumwami yirukanse ahunga yambaye inkweto za kamambiri zidasa, ariko kandi ati tukimara gufata Bunagana twatelefonye Tshisekedi turamubwira tuti ese twaretse kumena amaraso y'abene igihugu ko intambara ihora ari intambara, twaretse ibi bintu tukajya mu biganiro. Yararahiye ati reka da, ati ngewe ngihumeka umwuka w'abazima ndi muzima nkiri perezida ntabwo nzigera nicarana namwe ku meza y'ibiganiro. Dr Oscar Barinda kandi avuga ko Tshisekedi yakomeje umugambi wo kujya atera M23 nayo ikirwanaho kugeza ifashe ibice byinshi cyane byo mu ntara Kivu y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru. Ni ibice birimo n'umujyi wa Goma. Kuri ubu hashize rero umwaka umwe ugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 nk'uko bigaragara kugeza magingo aya ngaya, ariko kandi biraboneka yuko urugamba rugikomeje ndetse ruzakomeza no gufata indi ntera. Hanyuma kandi nkomereze mu mashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko abayobozi b'igisirikare cy'Uburusiya bagaragaye bahana abasirikare babiri bashinzwaga guta inshingano ndetse no kutubahiriza amabwiriza ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo muri Ukraine nk'uko bigaragara. Ayo mashusho bivugwa ko kandi yafashwe hafi y'ahari imirwano, agaragaza abasirikare bombi rero bambitswe ubusa nk'uko bigaragara banaziritse ku biti mu mbeho ikabije cyane. Umwe muri bo yari amanitswe umutwe uri hasi mu gihe undi yarahagaze, bose bagaragaza ububabare ndetse n'igitutu gikabije nk'uko bigaragara. Abayobozi babo kandi bagaragara babatuka babashinze gushaka guhunga aho rero bari bashinzwe ndetse banabategeka gusaba imbabazi. Mu mashusho kandi humvikana amagambo akakaye cyane aho umwe mu bayobozi ashyira urubura rero mu kanwa k'umusirikare amubuza no kuvuga neza. Aya mashusho kandi yabonetse mu gihe hakomeje ibiganiro bigamije gushaka amahoro hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ariko bikagaragara ko intambara gifite ingaruka zikomeye cyane ndetse n'imbere mu gisirikare ubwacyo nk'uko bigaragara. Ni intambara kandi imaze imyaka myinshi, imaze gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, imaze kwangiza byinshi birimo inyubako ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana abategetsi bombi rero nk'uko bigaragara ku ntumwa z'ibihugu byombi bateraniye muri Leta Zunze Ubumwe za Abarabu nk'uko bigaragara. Abasesenguzi bo muri Ukraine bavuga ko ubu buryo rero bwo guhana abasirikare bugaragaza uburyo igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gukoresha igitutu ndetse n'iyicarubozo ku basirikare banze kujya mu bitero bimwe na bimwe nk'uko bigaragara. Ibibaye kandi mu gihe Uburusiya bukomeje ibitero by'indege ndetse n'ibisaso mu mujyi wa Ukraine irimo rero Kharkiv ndetse na Odessa, aho abantu benshi bakomerekejwe abandi bagatakaza ubuzima ndetse amashanyarazi ndetse n'ubushyuhe mu gihe cy'imbeho ikabije bikaba byarakomeje kugenda biba agaterera nzamba. Kugeza ubu ngubu kandi biravuga ko ibice nka za Donbass n'ibindi bice ari bimwe mu bice bikomeje kugenda bigeragezwa kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yakomeje gushimangira ko igihugu cye kitazigera cyemera gutanga na santimetero n'imwe y'ubutaka bwacyo nubwo Uburusiya bukomeza kubisaba nk'igisabwa kugira ngo rero intambara ihagarare. Kugeza ubu ngubu rero dutegereje ibishobora kuva mu biganiro bikomeje kugenda bigaragara birimo kuyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushakira amahoro isi, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bigorana hirya no hino. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twongere gusubira mu kanya turi hamwe andi makuru agezweho.